lento vele ngishene ngibuzo darling ukuthi asomahlaya abashoni angisho abashoni kodwa bethi solo ngafika ngazi ngibona ngoba somahlaya imbonge ziyaphela mfethu osomahlaya mfethu bani benza ngani mfethu ithi nasi mampemo hayi ngitshela icomedian eyodwa nje njani esike akhimbika yaligida Scott yabo i-depression mayikubamba ivala wonke ama-engel uthi ungakhulumi nobani yabo ungathuli iyakulawula inewe ikuvale ikulawule kanjalo so bekuyinkinga kakhulu ukuqala ukuthi umuntu aqale inkondlo singayizwile yenye inkinga indaba ke futhi leyo because sasihlangana kaJabulani every day umuntu siyazi sasimbona ngani umuntu mayine inkondlo ayibhalile sasibiza uyena but umbuzo uthi ofika uhambusha ubamba ama-artist ubambe nathi sasilinike ubani igunya because umbuzo ufika usho lapho uthi nizanikala standard nikala ukuthi ubani uzwani ninike ubani igunya bese ngithi mina impendulo yami ke ekulaleni ukamsho uthi nakho ngivezela ukuthi enye yezinto ongekho happy ngazo currently ubhalo magama isethulo somsebenzi indlela ekuthulwa ngayo umsebenzi understand kubili look i-delivery is very important yazi starting inkondla kugona ukuthi usho kanjani inkondlo ukuthi uthini yabo ngingahlala nawe lamanje ngithi mina emthombeni wamaphupho ngiphupha ngibona khuphuka kufika izingilosi zingibamba ngidane ngidansa ngibuya ngihlala phansi umuntu ayithanda into engisho ayikho nathi uJobe because i-Portrait Duty is starting iyona center ye art eDurban yase kubalekele lokho uthanda ungathanda sas-prepare ama-social duty poetry session athi show hayibo sas-prepare ngoba wazathi ukuthi uma uye laphayana mfethu yapha ila khona kulula ukuthi abantu aba-organizer bamashow bakubone ila khona kulula ukuthi ukala i-standard sakho ila khona ukuthi yabo so bekungayona i-session yesikhungu kuphela but bekuyi-session eyisenta ukuthi every Friday yila khona ekubonakala khona so siyayidinga into eyisenta ezokwazi ukudlulisa imiyalezo ezokwazi ukuphinda futhi isikhulumele ey'ndaweni ey'hlukahlukene yabo izinkondlo ziyaphilisa